Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan tadarus Al-Quran. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan membaca Al-Quran bersama, hati kita menjadi tenang, iman kita bertambah, dan mendapatkan pahala serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Amin. memulai tadarusan ini, mari kita awali dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berkahilah kegiatan tadarus ini. Jadikan Al-Quran penyejuk hati kami, penerang hidup kami, dan petunjuk di dunia dan akhirat. Terimalah ibadah kami, ampuni dosa-dosa kami, dan limpahkan rahmat-Mu kepada kami semua. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan membacakan juz kelima, dan kita minta guru kita Ibu Zurniati untuk memulai acara tadarusan ini. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم، بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف
وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما
iktasabu wa nisa mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma walin nisa'i nasibum mimma iktasabun was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Ininya jangan tertahan Pak Ahmad. Hafizallah. Ya. للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويختمون ما آتاهم الله من فضله
وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. صدق الله. Buka mic-nya Bu Minda. Bu Minda sekarang. Walladzina yunfiquna amwalahum ri'a'an nasi wa la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir. Wa Akhir, may jangan terlalu dipanjang akhir, jangan akhir. Agak kepanjangan juga di itu ya. Ulang dari wala bil yaumil akhir. wala bil yaumil akhir. Wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Wa madza alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma Di khirinya masih tertahan. Coba ulang lagi. Wa yaumil akhiri wa am. Jangan khiri. Jangan tertahan di situ. Coba lagi dari wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim alima. Inna Allaha la yadlimu misqala zarrat. Inna Allaha la yadlimu misqala zarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti. Kayak gitu. Terus putus. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Takunya jangan tertahan. Wa in taku hasanatan. Oh ya. Wa in taku hasanatan. Masih. Jangan ditahan di itu. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran. Itinya lagi tertahan. Wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ya, di bikanya tertahan lagi. Ulang dari wajibna bika ala. Wajibna bika ala haula'i syahida. Yauma idzi yuwaddul ladzina Yauma idzi yawat, bukan yuwat ya, yawat. Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihimul ardh. Bihim tidak ada di situ tasdidnya ya, jangan ditahan. Wa asa juga jangan dipanjangkan. Ulang lagi wa asawur. Wa asarur rasula law tusawwa bihimul Wa kan panjang, kenapa nggak dipanjangin? wa asawur
Ya, وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ya. Ulah dari la taqa, dipantulkan qafnya ya. Oh ya, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Tasil, Bu. Hasilu panjang, memang panjang ya. Nggak boleh dimatikan karena dia Dari wala, Bu. ya boleh. Tapi setiap tanwin ini jangan tertahan ya, soalnya di depannya huruf izhar, junuban jangan terlalu lama. Wala junuban langsung ya. Terus lagi satu lagi tadi sabilin hatta, jangan sabilin hatta, jangan ditahan di situ. Ya. Wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Ya. Wa in kuntum marda au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaid au jaa ahadum minkum minal ghaidi au lamastumun nisaa falam tajidu. Ulang dari minal ghaiti, jangan panjang lagi ti-nya. Minal ghaiti au lamastumun nisaa falam tajidu ma'am fatayammamu sa'id. Ya. Sa'id ya, Sa'id. Ulang dari Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biuju ya. Jangan biu ya, dilembutkan biuju, dilenturkan ya. Ulang dari famsahu. Famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Kepanjang ya. Itu cuma 2 harokat. Ghafu itu ghainya ditebalkan ya, jangan enggak. Tapi Allah ya ghafu. Dari innal ya, Bu. Dari in. Ya, dari Innallaha kana afuwan ghafura. ya. Alam tara ilal ladzina Ya. Di rohnya itu tebalkan roh setiap berharakat fathah dan dhammah tebal ya Allah, jangan ra ya. Ra itu Ra. kedengarannya penerimaan tapi Allah. Ra. Ya, alam tara ilal Ya, alam tara ilal ladzina utu
kitab. Dari mana, Bu? Nasi. Dari utuh. Utu nasi alladzi. Utuh. Enggak apa-apa diutuh. Utuh nasibam. Utu nasibam minal kitabi yastarunat dolalata wa yuriduna an padillus sabil. Ya. Bu Silmi, tolong dibuka kameranya. Silmi Bahia, buka kameranya bisa. Bu Silmi, Ya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. bisa mengakses kamera ini. Ini dari pengaturan perangkat. Nggak usah pakai kamera ya, Bu. Nomor Oh, 2 ini dari dari- bawah dibuka itu, Bu. Nomor 2 dari bawah. Ada Iya, semacam sebelah kanannya kan. Nah, udah belum? Aha. Tuh, nggak bisa. Udah saya Oke. ini. Yang kameranya nggak bisa dibuka-buka nih. ya, lanjut Oh, deh, Bu, nggak lanjut. bisa. Lanjut. Nah, oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini mulai video saya. Nggak bisa, tetap nggak bisa. Ya udah. Ayat 45, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi wa yaquluna sami'na wa asayna wasma' ghayra musma'in wa ra'ina layyam bi alsinatihim wa ta'nan fid din walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum wa aqwama walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natamisa wujuhan fanaruddaha ala adabariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt wa kana amrullahi maf'ula. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa kafa bihi itsman mubina. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut
yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lilladzina kafaru haula'i ahda minalladzina amanu sabila. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ومنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون dari mana? Warrasul juga boleh dari warrasulu boleh والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من
قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Ya, silakan Bu Suherti. Buka mic-nya. Iya, terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما
يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Sadaqallahul azim. Makasih banyak Bun. Ya, sama Bu. Selanjutnya Oni, silakan Oni. Oni buka kamera Oni. Oni, Assalamualaikum Oni. Tadi ada. Ada, masih ada ya. One belum, nanti ntar. Tunggu ya Bu. Itu ayat berapa? Sekarang ayat 875 Oni. Surat An-Nisa ayat 75. Halaman 90 di sini. Surat An-Nisa. Halaman 90 kalau sama Al-Qur'annya. Berapa? 90 ini 92 91. Ayat 85, ayat 75. Ayat 75 berapa, Bu? halaman 90 ayatnya 75 ya. Wa malakum. Silakan Oni. Ini ya kan? Wa malakum. Ya. Ya. Itu kameranya apa itu nggak jelas. Diputer apa gitu. Oni agak ke atas sedikit, ke bawahin di apa tuh? Nggak kelihatan wajahnya, kenapa itu? Itu apa itu? Jari apa itu? Iya, nggak bisa tuh, suaranya juga. Ya udah bagus. Ya, silakan Oni. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wazina yaquluna rabbana Frozen. Jaringan kali ya. Bilang timbul suaranya. waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghuti faqatilu awliya asyaiton
Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Alladzina qila lahum kufu aydiyakum wa falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawnan nasa ka khafsatillahi aw asadda khasyah wa qalu rabbana lima katab وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى wala tuzlamuna fatila. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi buyutin musayyadah wa in tusibhum hasanatun yaqulu hazihi min indillah wa in tusibhum syai'atun yaqulu hazihi min indik kul kullum min indillah fama lihaula'il qauma la takaduna Fama lihaula'il qaumi, bukan ma ya dong, coba ulang lagi dari fama dong. fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Terima kasih Uni. Tadi yang agak kurang tepat ada tadi di membaca ya tasdid ya Uni ya. Min sayyi, i-nya itu diperjelas dengan sayyi. Kalau min sayyiati aja kayak ya-nya mati. Jadi diperjelas membaca harakatnya. Ya, ya Uni ya. Cuma itu aja ya Uni. Pembaca selanjutnya Bu Imariani silakan. Yuk. Makasih, alhamdulillah. Ya. Bu Imarianis bisa dibuka kamera. Bu Ima, ada di tempatkah? Oh, Ibu Ima juga jadi nggak ada ya? Hah? Ada. Ada. Betul. Besudu. Man yuti rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafizah wa yaquluna ta'atun wa yaquluna ata wa yaquluna ta'atun fa idza wa
فيقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة من عندك. Bu Ima, jangan min ain ya, min ain, jangan min in. Kalau min in kayak alif yang dibaca. Coba lagi. Min indika bayyata ta'ifatum minhum ghairal ladzina taqul. Kok ditambahin na, nggak ada na takulnya. Nah, lagi takul aja. Astagfirullah. Min indika bayyata ta'ifatum minhum ghairal ladzi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitun fa'rid anhum wa tawakkal 'ala Allah. Bu Ima, jangan dikolok-kolokkan dotnya. Fa'rid tebal tapi jangan dipantul ya. Ulang lagi. Wa'rid Bukan wa ya, fa. Fa'rid anhum wa tawakkal 'ala Allah. Wa kafa billahi wakila. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawjadu fihi Lawajadu, pelan-pelan ya. Coba ulang lagi. Min ainnya dilenturkan ya, jangan min in. Kalau min in kayak samaran alif kedengarannya ya. Min indi ghairillahi lawajadu fihi min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bi walau raddu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alima wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladzina yastambituna la'alimahu alladzina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitan wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Abia, ada tamu Abia. Faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsaka wa harridil maut. Ridil ditebalkan botnya ya, ridil jangan ridil. Illa nafsaka wa harridil mu'minin asallahu ayyakuf
faba'sallazina kafaru wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu Mana tuh? Tangkila. wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila. Man yasfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wa man yasfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Wa idza huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Udah habis semuanya. Balik lagi ya Kak. Ya. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi haditha. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا
ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية ulang lagi dari فتح ya. فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا ulang lagi dari situ diteruskan فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم
famanallahu alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مغرما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. Bu Minda, buka mic-nya Bu Minda. Lanjut. Wa iza kunta fihim fa'aqam. Jangan ditahan, ditanyakan tidak panjang. Wa idza kunta fi, kunnya boleh dengung, itu lama boleh ditahan. Jadi cepat dilihat di depannya hurufnya panjang apa enggak gitu. Selagi kita mendengungkan di huruf yang di belakangnya. Wa iza kunta fihim fa'aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifah. Ya, kalau dari faltakum.
Faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa'iza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatum ukhra I-nya ditahan. Wal ta'tito. wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu fal yusallu ma'aka wal ya'ud Uzu. Nggak boleh dimatikan zalnya ya, karena di depannya ada waw mati panjang bacanya ya. Jadi jangan terlalu habis banget suaranya, baru berhenti gitu ya. Kira-kira udah sedikit lagi habis, berhenti aja. Diulang lagi nanti ke belakang. ya. Fal Yusal dari falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hizrahum wa aslihatahum waddallazina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amtiatikum berhenti aja lah wa amtiatikum, udah berhenti, jangan disambung juga kalau udah berhenti begitu ya. Jangan dari wa amtiatikum. Wa amtiatikum fayamiluna alaikum mailatan wahidat. Panjang wanya, tanya dimatikan jadi tamakuta, jadi ha matinya ya. Nggak boleh dipanjangkan tanya. Ulang dari fayamilu. Fayamiluna alaikum mailatan wahidah. Wahnya pendek juga. Ulang. Wahnya panjang, udah benar itu. Wahidah, kan ada alif di depannya. Panjanglah wahnya. Fayamiluna alaikum mailatan wahidah wala junaha alaikum in kana bikum azam min matarin aw kuntum mardah. Ya, matorin tidak ada panjang tonya. Ulang dari mim matorin. Mim matorin au kun. Lama-lama ya. Kalau setiap huruf tanwin ya, mau tanwin fathah, tanwin kasrah, tanwin damah, di depannya alif atau hamzah, jangan tertahan di situ. Mim matorin au. Jangan rin, nggak boleh lama-lama di situ, berhenti. Mimma qarin au kuntum marda an tada'u aslihatakum wa khudhu hizrakum. Antada'u, tidak panjang do-nya ya, ulang dari antada'u. Antada'u aslihatakum wa khudhu hizrakum. Innallaha a'adda lil kafirina 'adzaban muhina. Fa'idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala
Ya, wa qu'udan itu ditarik ke hidung, jangan dan dulu baru ditasdidkan ke waw ya. Itu nggak ada tasdid tetap dengung ya ke hidung bawahnya. Wa qu'udan. Wa qu'udan wa ala junubikum fa idza ma'nantum Oh, itu kan ada huruf qalqalah. Qaf, ta, ba, jim, dal ya. Ada 5 huruf qalqalah yang harus dipantulkan apabila mati ataupun kita matikan ya. Ulang lagi dari fa'idza ta. فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في Kepanjangkan nu-nya itu ya, huruf mat tabi itu cuma 2 harakat, 2 ketukan aja, jangan berlebihan ya. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Wala tahinu fi Hi-nya jangan ditahan. Tahinu, hi-nya tidak panjang. wala tahinu fi ibtigha' Bu Minda, panjang banget nu-nya ya, 2 harakat itu sedikit. 2 ketukan aja. Udah langsung angkat ya. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Ya, fib dipantulkan juga banyak kan qaf, ta, ba, jim, dal. 5 diingat-ingat ya. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Kenapa ail dibaca? Kalau ail itu ain itu. Fi ibtigha'il qaum. Harus tepat-tepat membaca huruf ya Bu Minda. Jangan ail. Kalau ail lari ke ain jadinya. Ya. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Ya. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas Ya, bil haqqi litah. Nggak boleh dibilhaq. Dari litah aja. Litah kuma baik. litahkuma bainan nasi bima ara litahkuma bainan nasi bima arakallah wala takun lil khainin. Jangan takul langsung ditekan ke lam ya. Wah, itu namanya idgham bilauna ya. Wala takul lil khainina khasima. Ya. Makasih. Ini dari Wastaghfirillah. Ya.
Terus Bu. Ulang lagi. Wastaghfirillah. Innallaha kana ghafurar rahima. Wala tujadil 'anil ladzina yahtanuna anfusahum. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan asima. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayituna ma la yarda minal qawl. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Ha antum haula jadaltum anhum fil hayatid dunya. وَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لحمت. Coba ulang lagi dari walau lah, kayaknya lahnya cepat banget nggak dipanjangkan. Coba ulang lagi Bu. Walaula fadlullahi alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatum minhum an yudilluk wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai'. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Hasbi. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال أتخذن من Tiga lang ya. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا Ya, Bu Suherti. Suherti bisa buka kameranya? Nggak ada ya? Nggak ada, langkah dulu Imarianis. Bu Imarianis? Nggak ada juga. Sasni, buka kamera Sasni. Yep. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا Wala yub, bukan yub. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن
وجهه لله وهو محسن Wajhahu, Sasri, ulang lagi deh. Wajahahu ya, bukan wajhu aja. Hanya ketinggalan. Oh iya ya Bu. وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. Ya, Bu Suherti ada? Ya, silakan Bu Suherti. Iya, Bu. A'udzu billahi minasy rajim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا
إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. Sadaqallah. Terima kasih Bunda. Sama Bu Ima. Kayaknya nggak ada ya Ibu Ima. Aku lihat dulu. Masih ada Ibu Ya Ima. ayyuhalladzina amanu kunu qaumai Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti suhada lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi allazi nazzala ala rasulihi wal kitabi allazi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima allazina yattakhizunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaguna indahumul izzata fa'il ayyabtaguna indahum. Jangan ayab, bukan ayab, enggak ada tanwin di situ. Coba ulang lagi. Ayabtaguna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'an. Wa qad nazzala alaikum fil kitabi an iza sami'tum ayatillah
ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yahudu fi hadisin ghairihi innakum idzam misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Ya. Sekali lagi Sasni ya, baru sekali untuk penutup. Alladzina yatawabbasuna bikum fa in kana lakum fathun minallahi qalu alam nakum ma'akum fa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwiz alaikum wa namna'kum minal mu'minin wallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila innal munafiqina yukhadi'una allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna allaha illa qalila muzabzabina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula' wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira illa allazina tabu wa aslahu wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima ma yaf'alu Allahu bi'azabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Selesai. Doa fitnil Quran ya. Allahumma bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma
ما ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما نسينا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Silakan Bu Ima artiin. Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan cahaya petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa. Ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih semuanya ibu-ibu ya udah ada jauh perbedaan ya dari yang biasa-biasanya kayak Bu Minda juga udah ada perubahan gitu walaupun masih banyak salah tapi udah ada perubahan gitu ya. Masya Allah. Selanjutnya silakan ditulis nama Menetati, silakan Menetati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan tadarusan pada malam ini adalah tadarusan juz kelima. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran yang telah kita lantunkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa keberkahan bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini menjadi pahala dan penenang hati kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah mengikuti tadarusan ini, terutama kepada ibu guru kita yaitu Ibu Zurniati. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan semua kegiatannya. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Mohon maaf apabila selama pelaksanaan terdapat kekurangan. Sebagai penutup, mari kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali pada acara tadarusan yang akan datang yaitu pada hari Sabtu pagi hari di Indonesia dan malam hari di Belanda. Selamat juga melanjutkan ibadah puasa yang hari ini ke-17 ya kalau nggak salah ya. Iya. Ya, mudah-mudahan. Juga tidak lupa mengucapkan kepada Radio Gubuminang, sponsor utama kita yang telah mengikuti dan merelay acara ini. Terima kasih udah Asbi. Mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat pada hari Sabtu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.